étrangère mi manga jamana kono atara abla job fe irisu ni farafina be nyoanye minke stockley atara ni bataki ka yira ka foko asimi wolele no kene ka irisi la ka ofe ko Poutine ya invité o lettre kene ka ay lettre flanan fana di ka bo irisi ka ofe ko ka ministre des affaires étrangères no Sergei Lavrov ko fana bina na jamana ngone asa ankalo damnena abu ibo korodo irisi ka jamana ni jamana ore sera yana bo tama ministry Poutine da akumada o ya le kumada de o de na todo aw fe ya sawore o koro ko lakana mi be ya Bamako ya o de laje todo ka do fara o kan o koro fere mun bani irisi che abeka sinsin ka ta fe abna na bolo fura kuraw bo mun te keleke sira droyi o koro ko na na bengan sebe fenbe ane irisi ni nyanje abna na dangana maya munu nga tegano bla olu be tegano bla mu mesaka yira awlo be yira wala munu be to ginola olu be to ginola itlo da ele de donc no nali mboara munu ba fo contrat be mi partenariat be mi a chamana anasaka ngali chamanga ka jabi soro parce que la négative qui aurait fandai anye mi ngoni me abuka tegala ngolo na tote yoro minando tu be ulu ulilu kuma kunchara to abugo ko ni malbe minansa sakanga na pa in european dugushi on mita Iran de ka bo Iran ka bugo kana Bamako sino fala ngomete be Turquie de fe Istanbul kana na ngam mina onye sisa to abugo ko abada in european dugushi te son tuguni mali mina nga tema yen fe am ta fa wala de fe ka so kana na Bamako o de ka mina to na li suma ya doni nga zey ministre des affaires étrangères ale ta direct mai ale ko be wuli Moscow ki kunda Bamako de kan ala ko yirana nga bu memi faraka nga puma la mega nyede ndalo ni be bona ngame ni eduna ngeti maraba e dongodo don la ba to maraba